Ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho aba makuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose. Njye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ikaze cyane muri aya makuru y'uno munsi. Reka tuyahere mu gihugu cya Mozambique, aho inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique zatangiye gucyura impunzi muri Cabo Delgado. Kuri wa gatandatu tariki ya 28 Kanama 2021 inzego z'umutekano za Mozambique n'iz'u Rwanda batangiye igikorwa cyo gusubiza impunzi mu byazo mu ntara ya Cabo Delgado, aho abaturage bari barahunze ingo zabo guhera mu mwaka wa 2017 biturutse ku bikorwa by'umutwe w'iterabwoba wari warayogosha aka karere. Iki gikorwa cyatangiriye mu nkambi ya Kitunda kikazakomereza mu zindi nkambi. Inkambi y'impunzi ya Kitunda iherereye hafi y'icyambo cya Fungi ku nyanja y'Abahinde, ikaba ibarizwamo impunzi zisaga ibihumbi 10. Valentina Sumaira Dienga, umuyobozi w'inkambi, yagaragaje ko umubare w'abacyuwe ungana na 684 bavuye mu nkambi ya Kitunda bajyanwa aho bari batuye mu mujyi wa Palma, bakaba bishimiye kongera gukandagira mu mujyi wabo wa Palma. Mu magambo ye bwite, uyu muyobozi w'inkambi ya Kitunda yagize ati: turabashimira ko mwaje kudutabara, ibi ni bimenyetso ko twunze ubumwe. Muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda na polisi bafatanyije n'inzego za Mozambique batanze imodoka zatwaye abaturage ndetse babaherekeza mu nzira babacungira umutekano kugeza bageze mu mujyi wabo wa Palma. N'urugendo rw'ibirometero 18 kandi aho basubiye mu byabo n'ubundi bakomeje gucungirwa umutekano. Abaturage bakuwe mu byabo n'ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri rusange bagera ku bihumbi 826. Kugeza kuri ubu abari mu nkambi baravuga ko ingabo na polisi b'u Rwanda bakimara kugera muri iyi ntara kubatabara, imitima yabo yasubiye mu gitereko ndetse ko bishimiye umutekano ugenda ugerwaho muri iyi ntara ku bufatanye bw'inzego z'umutekano za Mozambique ndetse n'u Rwanda. Dukomeje n'amakuru yacu. Perezida Paul Kagame yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro byihariye na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed watangiye uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed n'itsinda ry'umuherekeje mu biro bye bya Kacyiru. Ibiro bya Perezidansi y'u Rwanda Village Urugwiro byatangaje bibinyujije kuri Twitter ko Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed bagiranye ibiganiro, ariko bikaba byari ibiganiro byihariye. Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed n'itsinda ry'abamuherekeje bageze mu Rwanda kuri 29 Kanama 2021 bakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta. Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yasuye u Rwanda mu gihe yaruherukaga mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yari yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka 1994. Urugendo rwe ruje mu gihe igihugu cye kirimo umutekano muke watejwe n'umutwe wa TPLF mu ntara ya Tigray. Imvururu zo muri Tigray zaguyemo abaturage benshi ndetse ababarirwa mu bihumbi bava mu byabo. Tigray tuwe n'abaturage miliyoni 6 yugarijwe n'inzara n'ubukene kuko imfashanyo zitabageraho kubera imvururu ziri muri aka gace, aho abasaga ibihumbi 400 bashonje bikabije. Politike n'ubuyobozi bwa Ethiopia bwajemo agatotsi mu mwaka wa 2019 ubwo Dr. Abiy Ahmed, umunya-Oromo wabaye wa mbere wageze ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe, agerageje guhindura byinshi muri politike y'iki gihugu cyari kimaze imyaka 30 kiyobowe n'abanya Tigray, ariko bakanga kwemera impinduka bagatangira kwigumura ku butegetsi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame we yagiriye uruzinduko rwa mbere muri Ethiopia kwa 25 Gicurasi mwaka wa 2018, yarakubutse mu nama ya Vivatech mu Bufaransa. Hari nyuma yuko Dr. Abiy Ahmed atorewe kuba Minisitiri w'Intebe
mu iki gihugu cya Ethiopia asimbuye Haile Mariam Desalegn weguye. U Rwanda na Ethiopia bifitanye umubano mwiza ushingiye ku bwubahane bwa diplomasi n'amasezerano y'imikoranire igamije guteza imbere abaturage babyo. Ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano atandukanye harimo ashingiye ku bufatanye mu by'amategeko, itangazamakuru, siporo, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi ndetse n'umuco n'ayandi. U Rwanda na Ethiopia kandi bikorana mu bijyanye n'ishoramari ndetse n'abashoramari benshi bayobotse isoko ry'u Rwanda aho bakora mu bijyanye n'inganda, ubwubatsi, serivisi ndetse n'ibindi. Reka dukomereze amakuru yacu mu gihugu cya Afghanistan aho abatalibani bigambye gufata ikibuga cy'indege cya Kabul ariko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikabitera utwatsi. Abatalibani batangaje ko biteguye gufata ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kabul ndetse ko hari bice bimwe na bimwe batangiye gukozaho imitwe y'intoki, ariko Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yahakanye ayo makuru. Nyuma yo kwigamba gufata ikibuga cya Kabul, abatalibani batangiye kubuza abaturage bo muri Afghanistan kuhagera kugira ngo bahunge iki gihugu, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye gukura ingabo zabyo muri iki gihugu nyuma y'imyaka 20. Umuvugizi w'abatalibani Zabiullah Mujahid kuwa gatandatu yavuze ko ingabo zabo zafashe ibice bimwe by'ikibuga cya Kabul ndetse ko biteguye kugicunga mu mahoro nyuma yo kugenda kw'ingabo za Amerika. Aya makuru yatewe utwatsi n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo muri Amerika John Kirby wavuze ko nta shingiro afite. Abatalibani bongereye ingabo nyinshi hanze y'ikibuga cya Kabul mu kubuza abantu benshi kwirundira ahantu hamwe nyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi byagabwe na ISIS byagabwe hafi yacyo. Byaguyemo abarimo abasirikare 13 b'abanyamerika mu bagera ku 170 bahasize ubuzima. Al Jazeera yanditse ko abayobozi bo mu burengerazuba bw'isi basanga icyemezo cyo gucyura ingabo kizasiga abaturage babyo n'abandi bene gihugu babafashije mu myaka yashize mu kaga. Nubwo bimwe mu bihugu byasoje gucyura abaturage babyo, Amerika yo yatangaje ko izakomeza gukora amanywa n'ijoro kugeza igihe yihaye kigeze. Imibare yatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko abaturage bakomoka muri Afghanistan 112 n'abandi b'abanyamahanga bamaze gukurwa mu gihugu kuva kwa 14 Kanama nyuma y'uko abatalibani bari bamaze gufata Kabul. Abamaze kuvanwa muri iki gihugu kuva muri Nyakanga ni 117,500. Ku rundi ruhande, Ubwongereza bwatwaye abaturage ba nyuma kuwa gatandatu nubwo Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Boris Johnson yijeje kuzakoresha inzira zishoboka kugira ngo abari mu kaga bashobora gushyirwamo n'abatalibani bagere mu gihugu cy'Ubwongereza. Abatalibani bijeje abaturage ba Afghanistan kuguma mu gihugu babizeza ko ntacyo bazaba, ko ingendo z'indege nazo zizasubukurwa vuba nyuma yo kugenda kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye kuba ukomeje gukurikira amakuru turi kukugezaho. Reka dukomereza amakuru yacu mu karere ka Karongi aho umusore yishe se wabo bapfuye amafaranga y'u Rwanda 380. Umusore witwa Dushimimana Vincent wo mu karere ka Karongi, umurenge wa Gashari, akagari ka Birambo, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kwica ateye icyuma se wabo witwa Ngoga Hamuri amuziza amafaranga 380 bivugwa ko yari amurimo. Uyu musore w'imyaka 20 y'amavuko yabanje kurwana na nyakwigendera Ngoga w'imyaka 25 y'amavuko unamubereye se wabo, bapfa amafaranga yamwishyuzaga. Hanyuma aza kuva aho barwaniye agarukana icyuma ari nacyo yaje kumwicisha bongeye guhurira mu nzira. Umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Birambo Nkundiye Daniel yavuze ko ubu bwicanyi bwabereye mu mudugudu wa Birambo ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 28 Kanama 2021. Magambo ye bwite uyu muyobozi nshingwabikorwa yagize ati babanje kugirana amakimbirane bapfa amafaranga
amafaranga 380 yishyuzaga ngo gakayamwima, nyuma baje kwikiranura basabana n'imbabazi birarangira. Baraturanye cyane muri metero 50 gusa yaje kugarukana icyuma akimutera mu irugu ahita apfa. Nkundiye Daniel yavuze ko uwo musore nta rugomo bari basanzwe bamuziho, ndetse yibukije abaturage ko nta muntu ukwiye kwihanira, ko ahubwo umuturage ugize ikibazo kuri mugenzi we agomba kukimenyesha ubuyobozi bumwegereye bakamufasha kugikemura hatabayemo gushyamirana. Uyu musore ukekwaho icyaha yafashwe afungiye kuri RIB station ya Gashari mu gihe iperereza rikomeje ngo dosiye ye ikorwe ishyikirizwe ubushinjacyaha. Reka amakuru yacu twaguteguriye uyu munsi tuyasoreze muri sport, aho Kagere Meddie ashobora kwisanga ari mu ikipe ya APR FC. Rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Meddie Kagere usanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya Simba yo muri Tanzania ashobora gutizwa muri APR FC muri uyu mwaka w'imikino wa 2021-2022 nyuma y'ibiganiro byahuje amakipe yombi. Kagere Meddie amaze imyaka 3 muri Simba, aho yatwaranye nayo ibikombe 3 bya shampiyona. Barutahizamu watsinze ibitego byinshi mu myaka 2 ye ya mbere. Kagere Meddie yageze muri Simba mu mpeshyi ya 2018 aguzwe muri Gor Mahia yo muri Kenya ku masezerano y'umwaka umwe. Mu mwaka wa mbere yakiniyemo iyi kipe ya Simba yatsindiye ibitego 34 birimo 23 bya shampiyona mu mikino 52 yakiniye mu mwaka w'imikino wa 2018-2019, aho yanatowe nk'umukinnyi w'umwaka muri iyi kipe nyuma yo kwitsindira ibitego byinshi. Mu mwaka wa kabiri yongereyeho amasezerano y'imyaka 2, yongeye kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi, aho yinjije ibitego 21 mu gihe mu 2020-2021 yatsinze ibitego 13. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe yamenye nuko muri iyi minsi hari ibiganiro byabaye hagati ya APR FC ndetse n'ikipe ya Simba yo muri Tanzania kugira ngo uyu mukinnyi atizwe azakine shampiyona y'u Rwanda, gusa ntibirarangira. Kuri ubu Kagere Meddie kandi ari mu bakinnyi umutoza Masami Vincent yajyanye muri Maroc kugira ngo bazakine na Mali kuri uyu wa kabiri tariki ya 1 Nzeri i Agadir, ndetse na Kenya ku wa 5 Nzeri i Kigali. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiranye amakuru yacu y'uyu munsi. Icyo usabwa ni kimwe kugira ngo hatazagira andi makuru agucika, kora subscribe ku Makuru Podcast, ni channel ya mbere izajya gufasha kubona amakuru agezweho, yaba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no kwisi hose uzajya yabona 5 kuri 5. Yewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kubana nawe.